an wale shanka wal baro ka faidi ron kina dangro widi jan dangro widi diech bana jome ban jokwen ken kono niam kare lerga mandana bana lat ngai na jengo rewi ke South Sudan teleman lerni ambalin gwasame ron mishalat ke kwi Dr. Riek Machar rewich ka juba Dr. Riek Machar ngoda luagi yena kan celebration e sha ngarpan ka shanga wal bakel ka faidi ron kina dangro jan dangro widi diech celebration mo chaja de ngar ka do brana chalat ke je ko ramkel medini jan ka jan man chala do de ngar wa Dr. Riek Machar ramkel me cha celebration ma chaja de ngar te luak yen de jo konluñ de celebration mo de jangar de jo kule loere je mo wan wo ba celebration ba jangar karamkel ni public figure ni politician michele de long re which ka South Sudan ki ko ba South Sudan ba je ka wa che gwano de je dang urai ti jen ko wa ka mangar ke party ki kwa party celebration kwa je lat ka do be dane cha kuma South Sudan cha je gorga jen ba je en party ne me la celebration la jalat ke nishang ka shang wal bakel ka pay dit en gwade dane to ko jen ba celebration ma to ko je jen ron kit kelir ku bangwan de jen bada gure ala 1983 jen gwade dane shi South Sudanese shi deni ken yal ci ben gwaskel ko bi ken jalamu be ken yan majre wika ko tum jen roba dana la ken celebrate ke je ko ba nyu rimon no nena shenge dane tuk ne yo bene kel ke bene kum South Sudan ne jek jen 1983 yamo Dr. Riek Machar ramkel midid mishaja de watch ka chaja de paljor ka roba dana salat ke je ko tum wan long jen let kam on ba South Sudan ba jek jen pointa ci mandar ngai kone jo me der woga ye ka pi Dr. Riek Machar ka jo dana chalat chana woka la radio ler ban lingwa same ki recommend chitwok ban de nwakel riga chitwok gwa same riga dana chitwok ka mathiang kanti chala do shi kolche twok re wej ka mathiang kanti chala do shi jang shi ganori ganga mak ka mathiang lo na kurun tama ka jo dana chalat wa jang beken ka re wejin chal ke gulguk no lama tiang te pin my wood de ko larno kan di al te pin my wood ki my wood te bal tunen kon my wood okay longechuk te somewhere there no let me see longechuk no okay longechuk South Sudan okay ade ko nen no longechuk te somewhere there so my wood jen godan na talk ti talk tin duno kuna lo nyin kama tiang jen godan ko ko we talk tin so on kor dan talk to kam Nuer army kan jang wa jang ci oriental ke ci ben re wit andan anten Nuer tin kama tiang no ka jo mashallah da wa ci ko tin ma ne tin konin jen ka faga ala faga ti jang te tin wa ci ke jen cha gorno ba kujmi kele mutiye ka mai wudo gwada dana te ne de konti la SSPDF yo te tin kana ngwan Nuer kon shunkel ki ngwan Nuer ngoro jen woden wode ka gang tin shunka kuma SSPDF yo ba chala do kan dial ba ka jo are wuje mo ka longechuk mathiang ke wa en gwad mo ke le ba je kef kuma ke ma yadit cha jo mo cha jalat wa en rami mo gur Dr. Riek Machar ka jen gwata ma cha jo gur ne tin konti la jang kene tin konti matkel ke kuma jane ngai kono no ne dun wan matken ke kuma jane re wika juba kene tin kono jakke deje mo cha jak wa tam kur sherum ka kur mo tuoka ka mathiang kana kula lad no mudong te ka bot ke ka liam ci tok tin ban man chala da wa kur pa togan tama ajim kwal gol no de nyaka yekelo ne misha all the detail chega ngaj baganom ye ban man challing ka shalat wa kur che tuoka na biken ke gol guk shikan mathiang gene yan mach jen go dana tok batte ga ramo si chaling ne kor gade dan wa kan te ga da dobne jen kan ka paga ka wa jen kan ka wuje mi la malut no ke wi dia ti wo ka chai ne dia la content chunkel ke mi yadi da wa ana gwada ti kuma SSPDF yo tina ba je yi yan mach anyong man dini jen chala do kan kantin nin war dial no ba ka yik dak kuma ke mi yadi jen jo dan chalat kene ngany me dan no longechuk ke gwade dan jaje kon dwan maje ne kuma ke mi yadit garenyal antama choto ko shika ben kan jang kor mo je nyok mlo jitin
jen jo dana gode nyo yakel belen ben ka gwad matot ko dong micheler ko kencho nyo je ko pimanan to ko mathiang. But right now tele full detail about control but chang ani manana cha post ka social media belen lu jok an biya ta mal bye bye.